Ngazikhala amasimbe zanwana manje. Zasidala ndwana. Azidala zanwana yeziya. Yazi mina ngifuna indwala sifuna uplanelwa kahle. Sifuna ukubamba sidiniwe. Ungayi striker ungamayo. Striker. Khali Ufuna sushe ndwana. Ndwana striker. Usibamba sidiniwe ndwana. Sisondeze nosibambe straight. Yeah. Apho sibambe sivingele koneni emnyama. Aphungule ndwana. Sivingele koneni emnyama. Zasidala ke ndwana. Uyani? Saqasa lozuma indwala fandini. Yayibona masilendwana mosiriya phaya phaya asizoyizuma ndwana. Into yethu kaloku asenzele ibantu. Into yethu asenzele ibantu. Mina basibona ngabantu. Mamela. Into yethu ayimele basibonwa ngabantu. Into yethu yabo. Siyazenzela into yethu. Asingabonisa abantu. Hayibo, sithe ngathi. Yetha. Yes, ngama kado. Nestam. Ubonisa phi? Okay ba? Asengikuthona. Nindaba yethu apha. Ngibona nje inhleka. Yapambana ngokuthi. Ngasapambana tanda. Yekho. Ngasapambana. Themene ngalona. Thanda lento kwezi sekhona irespect sathi ta. Nestam. Sebakhulu. Nestam sabukisa umgoqo wena. Wena mothuba lenhloko wena sikwazi ukwazi. Sikona ukwazi thina mamela. Makeba. Ngiphikisa nawe. Nihamba apho into mhlawumbe nihamba nomuntu hamba sikipa zona popia maya emsobo popai amanzi usaqala phaka lowa Kena le pone le phaka etsongo wena qala ngawo wena yonukisela icoffin wo yeke la ndwana imichai muke yo eta funeka silungisele izinwana yabo zabuya jonga asosuke kodwa khawuleze lento yazo kancinci sawufika kancinci sazibamba nasibekele mina ndwana bamba one by one itasenda mani one by one ibambe lwasikidnap eyinye sipake la hlati bula linwa qhala uqhuqho ngaziwa noba kuthweni xa into zethu asenzele bani Andisimbuza umdakanyani ya andiceli ndiyakuxelela norhana uzawuqalisa phambi toothbrush clean sonke sedala zinyanga itoothbrush le khakayiphalele nantono ziphele into zam zovasa apha kodini endona zintsha zathanda uthengela into ezintsha phaa emakwazi ithatha yonke laa nto kaloku unikwa kwanto ifunayo izawuvasa ngala oil yapha ekhitshini yawuthambisa kwangayo fondini ukarazo apha ndiyatsho kwesithathu ngoku xana ungazuthini ungazuhambelana nale mithetho yalapha uzawundazi kakuhle urazo uzawumazi kakuhle ndidlala nawe akho mamakho akho tatakho apha akho kokwenu shayela mna apha qala uyayazi inombolo thethana ngayo kaloku fondini uzawuyazi ke namhlanje uzawuyazi karazo apha sezawuya kodwa Father Razo bulela man Father bulela man man sawudibana thina ngamaxesha ethu fresh meat yam le ingabi nangxaki ndayifumana kakuhle yo awu bekukudala ngoku atsho ndikhulule hawu ngoyika boy mna ndiyimofi qha ndixolisa ngento ekhoyo hayi andiyimofi tu ungabi nangxaki ndiyakubona uyi-fresh meat no kaphakame nje thina khona uzawuyenza boy khona uzawuyenza akayindawo tu hayi ake ndinishi ngathi yasuka khona nginihoyile kwela kuqala endiyayiva ingxolo yokubhala likhona ingxaki xa ikhona ingxaki hayi ngamanzi amancane angafateri ngamanzi amancane uyijonga ntoni kodini khona uzawuyenza eke man bulela mntu omkhulu bulela mntu omthetho awufundini asira azazazo tsek koko kwena yandiva
Qalisa nokuba uthathe la toothbrush, thala toothbrush pha. Thatha la toothbrush pha. Thathi toothbrush pha. Thathi toothbrush pha phansi. Uzawuqalisa ukoropa napha. Uzawukoropa ngoku. Uzawukoropa. Qalise pha phansi uze nayo yonke le uzoqhina pha ngakulo mondlalo wami. Uzawukoropa ngozova ngawe yapho kwama. Dala kumdaka, thala la toothbrush. Thathi toothbrush, uthunhlanga mehlo, thathi toothbrush. Thatha la brush pha uvase. Qale pha kula kona. Uvase nesa toilet. Akufaka ngobuso kula toilet ngakuvasa hey. Sundenza untombi. Ngizama ukwenza iqana, ngizama ukwenza umuntu wakho. Ngizaba late lami zokukhazwa ngelincibile. Sendiyenza short. Kufanele ngikhazile khabuqalisa pha, qalisa ngokuqalisa khabuqalisa pha. Yenza lento ndicela yona. Esova ngawe yakho karazwa. Nje, cela ukuthi nizawundazi. Uzawundazi kahle. Angelimi. Xana ingathi ngoku uyabona ngathi uyaqatsela ngo mina zakufaka induku mina ngasemva. Zakufaka induku ngasemva mina ndiqalisa pha, qalisa. Cela brush pha kodwa. Dala nokhipha pha khona uphela iqalisa kodwa iqalisa manje izinhloko. Bathena ngasukulisayo ngalibona la wena Ezasokolisa ngani phone. Qale pha. Ukapha. Yayisokolisa. Yezizela abanini nawe ichips ezidala wena. Ubone lo. Yayibhaqeke le wena. Ubona lo. Thini ngathi ke siboni ke ukuzona ke ngoku. Athi azisiboni. Yayibhaqeke le wena. Asingumthunzi futhi. Njonga kukho lapho niphatha ngomageba. Mageba. Ijongile yona. Nikake ninzi la ta. Ngiyabambe ngayo nokupha. Madoda. Ingqameli uqinqamana ngibona sizoyibhatyaza endlini banqama kungisabhatyaza yonke into simesenze smooth into kanqama izikhila business bonke sabahambela one by one basanqama enqathini apho bona batyibeleke khona ngibona si-attack nqa evele ngitsho ngezikwabo Yami ngathi sichafile. Ngathi asithe senze manje siyathetha otherwise pholanga lo ngaba abantu basokolisa ngala ndaba yethu otherwise sizaphusha qani na ngeka pha kumntana fakelo like ba ithini into samanjani mnata andoyiko naseKapa mnatala wemall ingene mall ngifihla amagadi mnata ngoku ngicelisa ngesitala we mnaqhuthi ungqamu kulapha lokapha apha kulapha siphule inqadi lapha kulapha ntoni ta ngiqavulisela ngicabana nami ekukholeni eliso li1 bawelayo ke ndiyibawe nje ithatha neli1 Jesus bawela nokwami latayo strike ngoqala nokabani sibasa strike bawela lapho banabona kama kanadla lothethe yabo otherwise noba kumani ufuna ungene line man ngithanda abantu baphuma line into angicecanga la yapha kumiki la this that's machidi masibambe nodlo bafuna siqabane man yabo shoda otherwise khona ngicokolayo phone shoda wena nobawela nyana le phone strike indibamba ngokuqala zisenzela lelo la yayibona nje uqalela iway qalela imali thathela imali ngoku ikona ufuna nje man soba sibona abantu tasa amasisibonakalise bafuthi ichinto sisibonakalise jonga sibonise neyiwanga yabo mama ukuthi eyiwanga zagcoka zawutyaba yabo bambesekelo ngayo leya ewe ngimsekelo ngeyi1 zawutyaba yingelise li1 nestam samnqamini simtholeni nestam ngumntana nestam uzawela lesibhedlela azoqala ngokhokomeloni kaloku man luthi pudding gqibelisa ngawo khokhomeloni kaloku qala ingalantwana qala ngonqo kabantu abadlala ngobuso uvala ke lo cima seyibala no strikes intoni ezo strike umphethe apha la ube ustrike kantatha amazinyo bethi ngakwana uhamba ngincanye umjida khola poni intsha khona poni intsha Hey! Akhumbula ukuthi kuseyini umuntu sengibhalela ngamanzi sengibhalela ngamanzi yala kuna netangu baba se-spring sweat mate ba awela bona manzi
Ayak galwap, ayak papa, seti na hap, zino zaki boskata. Ayak galwap, ayak papa.